Ili treće, drugo, ili treće. Čekaj. Redovno. Redovno je drugo. Drugo, i ja mislim. Hoćeš Ne mogu bi, korati? možemo. Samo kako. Redovno, ove godine. A misliš ove sezone? Da, ove sezone. Drugo. Dobar dan, dobrodošli, dobri ljudi. Hvala vam na interesovanju za naše, sad smo sabirali, pošto smo imali neka vanredna predavanja, ovo je drugo, valjda redovno predavanje u ovom drugom ciklusu. Mislim da će biti više nego interesantno. Danas ćemo slušati predavanje gospodina Saše Nađfeija. Ja sam imao zadovoljstvo da se sa njim družim jako dugo godina i da vidim mnogo toga što moje oči inače ne bi mogle da vide. Ne samo moje, nego i vaše. Možda nekog pojedinca ne. Zašto? Zato što se gospodin Nađfej služi tehnikom i tehnologijom doktora Harrya Oldfielda, koji je našao način da neke fenomene koji su inače nevidljive ljudskom oku, koje naravno može da detektuje samo određeni spektar frekvencija, talasnih dužina, kako mi to kažemo, od crvene do ljubičaste, koje kad se pojave sve zajedno sličnog intenziteta, mi vidimo kao belu boju. Međutim, sve ono što je crvenije od crvenog, mi ne možemo da vidimo. Ne možemo da vidimo ni ono što je ljubičastije od ljubičastog. A takvih fenomena ima. U uvodnom predavanju za ovaj seminar mom vidjeli ste apsolutnu stvarnost koja obuhvata segment realnosti koji je i opisan četvrtim kvadrantom koji zapravo pripada duhovnom aspektu naše stvarnosti. Dakle, ova tehnologija doktora Harry Oldfielda je tehnika koju je on osmislio da učini vidljivim ljudskom oku ono što inače ne može da vidi. A neki ljudi od Boga prirodno nadareni mogu da vide, to su te neke energije, čakre, odnosno aure, neke energetske forme koje su našim čulima nedostupne, ali one zaista postoje i ovo je tehnika da se oni učine vidljivim. Mi znamo da naša nauka poznaje samo 4 interakcije, to su elektromagnetna, slaba, jaka i gravitaciona, i to je ono kako mi putem naših čula komuniciramo sa ovim svetom. Pa sad ćete vidjeti jedan deo ove realnosti koji će vam prikazati gospodin Nađfej i koji inače ne biste mogli da vidite da nije Saše i da nije Harrya Oldfielda. Hvala vam mnogo. Sale, molim te, izvolite. Gorane, hvala na lepoj i inspirativnoj najavi. Prvo želim da vas pozdravim, naravno, sve. Potrudio sam se svima da vam se javim, da vam pružim ruku. Kome nisam, posle predavanja ću pružiti. Uglavnom, eto, stvarno Goran je jako lepo predstavio sve ove detalje o čemu ćemo mi da razgovaramo danas. Naravno, hvala i ustanovi koja nas je ovde, da kažem, udomila i dala prostor za ovakva razmišljanja i predavanja. Naravno, zahvaljujem se medijima koji ovo prenose. Dakle, radio-televizija Tesla, takođe kanal Nenad Toronto, takođe kanal Zlatno doba. Eto, tako da ćemo imati i mnogo širi auditorijum nego ovaj što je trenutno sada. Evo, za početak, kratko samo da se predstavim i onda da krenemo u jednu avanturu jako lepo, što se kaže. Moja iskustva su u poslednjih 17 godina vezana za Centar za istraživanje ekologiju Duh Rtnja, gde sam izvršni direktor i mnoge projekte smo organizovali i razne aktivnosti smo organizovali. Takođe, sa profesorom doktorom Ljubom Ristovskim u poslednjih 13 godina je Centar za istraživanje i bioenergetska istraživanja osnovan po imenu Bioenergy Vision Peoples. Sa ponosom se pohvalim da sam član Savetodavnog međunarodnog odbora za nauku Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca. Nakon 10 godina Semir je organizovao
konferenciju i sa Goranom Marjanovićem i eto, imao sam ja tu priliku da eto, doprinesemo svemu tome i da damo naučni doprinos svemu tome. A zapravo taj board, to je ta grupa, čini 150 naučnika i istraživača iz čitavog sveta. I evo, u poslednje vreme, da kažem, sam vezan za Zlatno doba Studio 369, YouTube kanal Zlatno doba koji vam je svima poznat. Sad širimo taj koncept i ideja nam je da u tom prostoru radimo mnoge eksperimente, snimanja, predavanja kao ova sad ovdje što radimo i slično. Samo ću da preletim, eto, 2008. pa na ovamo kao organizator, izvođač, organizator ili predavač, eto, po mesecima sve je navedeno koje su moje neka iskustva i gde sam, eto, bio, ali ono što u svakom slučaju je najzanimljivije jeste ovo žutom donje 2023. godine. Plaćen mi je put, avionska karta, smeštaj, predavanje, sve u Egiptu, u Kairu, vezano za istraživanja rtnja u funkciji piramidalne građevine. Tako da imao sam ovakav jedan ozbiljan auditorijum koji je slušao na koji način mi pristupamo istraživanju planine rtanj u funkciji drevne piramidalne građevine. To je jako eto, zanimljivo. Ova tehnologija koju radimo i zapravo ovaj pokret, to jest Bioenergy Vision Peoples, je pokrenut zahvaljujući profesoru doktoru Ljubi Ristovskom i mojoj malenkosti. Inače, profesor Ristovski zapravo ovu tehnologiju kupio u nekim pregovorima sa vladom Republike Srbije, gde je trebalo u procesima izjednačavanja alternativne medicine i konvencionalne medicine, da imamo neki mehanizam kako mi zaista da utvrdimo da li se neke bioenergetski procesi dešavaju, ne dešavaju i tako dalje. Tako da, eto, da kažem, na pelceru toga sve ovo što ćete vidjeti sada se desilo, međutim nije se desilo u sistemu Srbije. Šta da radimo? Ali nema veze, eto. Uglavnom, evo da krenemo, znači, ovaj sad narednih nekoliko minuta je baš onako tehnički deo i ne bih hteo ja mnogo da improvizujem, da prenosim, nego bi se, ako se slažete, bi iščitao malo ovaj materijal, uvodni deo, da budem što precizniji, a onda ću baš da krenemo u obradu podataka. Ali ovo je tehnički, da kažem, nekako najbitnije za doktora Oldfielda. Dakle, krajem 80. godina prošlog veka korišćenjem mikročip tehnologije, dr. Harry Oldfield, britanski biolog, je razvio skener kojim je omogućeno vizualiziranje energetskih polja u trenutnom vremenu. On je tada verovao da budućnost analize leži u pronalaženju efikasnih skenera koja mogu vidjeti energetsku neizbalansiranost, a ne bolest u fizičkom telu. Ovo je jako interesantno. Ovaj sistem je postao poznat kao polikontrastna interferentna fotografija ili skraćeno PIP, Polycontrast Interferent Photography, a danas postoji i slična verzija ovog sistema koja se zove New Energy Vision ili skraćeno NEW, kao i Oldfield Filters, Oldfield mikroskopi i Oldfield teleskopi. Tako da, bukvalno čitav spektar je obuhvaćen ovom tehnologijom istraživanja. On je procenio da će ambijentalna svetlost oko prostora interferirati, to jest pomešati se sa poljem kada zrak putuje prema objektu i kada se zrak odbije od objekat snimanja. To jest, suštinski, glavni predmet njegovog interesovanja, kad je on krenuo, jesu bila ljudska bića. Međutim, to je mnogo šire. Dr. Harry Oldfield je izmislio kompjuterski program koji analizira različite svetlosne intenzitete koji se reflektuju od osobe ili predmeta koji se skenira, to je snima. Ovaj sistem je istovremeno naizgled jednostavan i enormno je precizan u rukama ljudi koji znaju sa njim da rukuju i na šta da obrate pažnju.
Oldfield kaže, verujem da ovim sistemom prikazujemo energetsku interakciju sa svetlošću koja nam daje uvid u energetski pandan, to jest eterični šablon na koji su nanizani naši fizički molekuli. U proseku svaki, znamo, atom, naš da se menja na svaki 7 do 10 godina, pa on tako zaključuje, pa šta im drži taj koherentan, prepoznatljiv oblik, a to je organizovani energetski šablon, taj molekularni energetski šablon. Da biste vidjeli energetsko polje tela sa PIP sistemom, idealno je kada je osoba u sobi sa punim spektrom osvetljenja, sa kontrastnim izlazom, iza koje se nalazi bela pozadina, to jest slikanje se vrši digitalnom kamerom koja predstavlja veštačko oko. To je, znači, mi ćemo ovdje danas više da razgovaramo o teoretskom i teorijskom delu ovoga. Nemamo praktičan deo, ali ove letke koje sam vam prosledio indikuju direktno na eksperimentalni deo. I šta dr. Oldfield kaže? Svetlost vođena kroz fotoaparat kao optičkog nerva se povezuje sa računarom koji deluje kao veštački mozak. Program koji upravlja sistemom predstavlja sistem, smislen proces veštačkog razmišljanja koji je u interakciji sa misaonim bitovima i megabitovima raznih informacija. Tako da ovo je stvarno, Oldfield je još 80-ih godina i ovako progresivno razmišljao, jer se on susreo sa problemom na mikronivou, kad je posmatrao, kao biolog, kad je posmatrao pod mikroskopom predmet observacije, imao je problem kada stavi taj kontrast, mora kontrast da postavi neki da bi vi vidjeli realno ono što snimate. Često je utvrdio da taj kontrast utiče na eksperiment, da je kancerogen, da je loš i tako dalje. I onda je on iz ovog, da kažem, mikroskopskog dela krenuo, otvorio celu priču i na ovaj deo koji se tiče našeg direktnog tela, a isto tako i ovo što smo rekli da možemo čak i da observiramo planete, sazvežđa i tako dalje. Eto, ova tehnologija se ne može porediti sa darovitim ljudima u smislu vizualizacije detalja ili energetskih zamršenosti, ali razvojem PIP sistema se možda mogu premostiti pojedine nedostaci. Tu Oldfield govori kako je ovo jedan dodatni sistem koji nam može pomoći u nekim dijagnostifikacijama i tako. PIP sistem pokazuje mnoge dezene i boje koje dobro istrenirano oko može da analizira energetski balans osobe ili njegovo blagostanje. To je kao kad imate doktora koji zna da analizira ultrazvuk, a može i rentgenski snimak. I taj doktor tačno zna preko tog rentgenskog snimka šta se dešava. Ovo daje mnogo više prostora u celoj analizi. Pa da, ovo sam već usmeno malo rekao. Da. Oldfield kaže, ukoliko se čakra ponaša savršeno, dominirat će jedna boja. Na primjer, grlena čakra ima više plavih nijansi kada je izbalansirana nego kada nije. Isto je i sa osnovnom čakrom. Boja će biti tamno, mutno brown, a i ako postoje neki problem, u crevima ili u zdravlju i tako dalje. Znači, dr. Oldfield je čitav svoj život proveo vezano za istraživanje ovakvih detalja, gdje vam ja samo u nekom, da kažem, naletu, sekvencama malo prenosim. I inicijalno, znači, dr. Oldfield sa svim ovim istraživanjima je zapravo i dobio ordenje, najveće ordenje u Velikoj Britaniji, a to je Međunarodno društvo za
proučavanje suptilnih energija i energetsku medicinu sa sedištem u Kansasu. I dobio je isto podršku od Kraljevske fondacije, Britanske kraljevske fondacije za nauku i stvaralaštvo. Tako nešto. Tako da on je stvarno čovjek veliki doprinos dao analizi tih elemenata koji nisu vidljive našim ljudskim okom. Sad prelazimo na tehničke stvari. Znači imamo kameru, imamo, jel tako, softver koji je mozak i processing uređaj, to jest kompjuter, ali džaba vam ako nema ovaj četvrti element, neko ko zna zaista da istumači sva ova znanja. Tako da je ovaj četvrti element isto bitan, a to se vezuje za neko ipak iskustvo vremensko, a to je, evo, samo što se mene tiče, preko 15 godina. Šta možemo sa ovim sistemom da snimamo? Znači, ljude, što je planski napravljeno, iako je profesor Oldfield krenuo iz tog mikrobiološkog aspekta, ali ljudi, životinje, biljke, zatim neki artefakti, neka arheološki drevna, neki podaci i neki energetski objekti, kao što su piramide ili neki napravljeni, kao što Goran Marjanović ima jako kvalitetne uređaje koji oplemenjuju životni prostor. Znači, sve to možemo da ispratimo i da vidimo je li se to stvarno dešava ili se ne dešava, pre i posle. I sad ulazimo u značenje boje i primjene u polikontrastnoj interferentnoj fotografiji. Ovo je samo neki uvod, sad tehnički ovdje ne mogu da vam objasnim detalje vezano za ove slajdove, ali je bitno kako može lepo, pinktoresno da se vidi svi detalji u analizi istraživanja. Recimo, ovo je kristal pre nego što je spušten na kamen u Stonehenge-u i sada sledi fotografija kada je prislonjen, direktno dodirnuo Stonehenge, kamen jedan. Eto. Znači, ovo su detalji, znači pre i posle, komparativni neki. Ovo je recimo gore Fukushima nuklearna elektrana, a dole, ili na ovom slajdu sada, je zoomiran slajd kako radioaktivna zračenja izlaze iz Fukushime. I ova kamera kako to precizno detektuje. Možda ja u ovom sad uvodu vam nisam tehnički možda još objasnio tehnologiju kako ova kamera radi, ali ćemo se svakako toga dotaknuti. Ali ona nam ovo prikazuje. Nisam znao kako da prevedem sa engleskog, ali kolonijalni Volvox. Tako se zove s leve strane, da kažem, objekat snimanja. A s desne strane, kada se propusti laser određene boje, određenog spektra i onda program kalkuliše celu interferenciju, interakciju i sa laserom, ne samo sa običnom svetlošću koja se koristi u ovoj tehnologiji. Evo recimo kako izgleda sunce ovom fotografijom. Evo, ovo mi je omiljena fotografija. Znači, ovo su filteri doktora Oldfielda koji su korišćeni prilikom raznih eksperimenata, a ovo je eksperiment gde da kažem, je zabeleženo iz glave bake koja emituje energiju ljubavi i sreće i radosti prema unuku. Sjajno. Pogledajte kako su lepe boje. Vidite, mislim, sjajno. Ovo je vibrantno, jako vibrantno. Semir Osmanagić je mnoge te konferencije organizovao oko piramida i onda je pre jedno 10 godina bila jedna konferencija i tu sam, da kažem, uhvatio Klausa Donu. On ima najveću privatnu svetsku kolekciju artefakata na svetu. Ima artefakte koji određeno vreme u godini menjaju boju ili isparavaju, puštaju neki dim. I uvotio sam da snimam, recimo, jednu kristalnu lobanju koju on ima u svojoj kolekciji i vidite kako je
kako je deo oko zuba i ovaj deo oko mozga potpuno energetski drugačiji. Hoću da kažem da vremenom, kako napreduje tehnologija, imamo što bolju rezoluciju. Vidite kako je na ovoj fotografiji u odnosu na ovu fotografiju gdje je standardna rezolucija i ova visoka, koliko se bolje vide detalji i nijanse. Shodno tome i shodno tipu istraživanja primenjujemo određene kamere, optiku, da nam što bolje prikaže realnu situaciju. Evo, recimo, ovo je jedan test sa Goranom Marjanovićem koji je rađen. Dakle, snimili smo bukvalno kadar energetskog polja u tom vremenu pre nego što je Goran stavio i uključio zavojnicu, Teslinu zavojnicu i vidite očitu razliku u bojama, je li tako? Potpuno je drugačije. Ovdje je ljubičasto, tamo je zeleno-plavkasto, a ovdje je zelenkasto ljubičasto. Znači, možemo te fine finese da vidimo. Evo, recimo, ovo je jedno istraživanje. Ovo isto Goranov, jedan Marjanović, Tesla Scalar uređaj. I vidite kako on harmonizuje fino, kako on pravi polje, jedno lepo polje, kako pravi oko sebe. A ovdje isti kadar, isto je sve, samo je stavljena neka figura Tesle. Ali, hoću da kažem, bilo šta, sada smo ovdje stavili nešto drugo. To je potpuno drugačiji taj dijapazon, boja, energetskog polja i tako dalje. Tako da ovo su samo neki eksperimenti koje smo sprovodili. S leve strane je osoba, da tako kažem, za koju se vezuje da je zdrava, da ima balans, da je, da kažem, dobro energetski prohodna i tako dalje. I ovo su isto noge, recimo, zelena boja, dominira, simetrija i tako dalje. Ali recimo sada ovdje imamo i dalje zdravu osobu, međutim, ova osoba baš nije u idealnom stanju. Vidite kako u ovom delu ima tamnije te boje. Znači, suština je, što su tamnije boje, to je problem. Energija slabije funkcioniše. Što je providnije, što je transparentnije, što je liht, je dobro i pritom ti obrasci su bitni. Evo, recimo, ovo je pre i posle, ovo je neka tehnika, ja sad ne znam tačno, ovo je dr. Oldfield snimao. Ovo je neka tehnika pre i posle energetskog balansiranja, jel? Neki tretman je ona uradila. Ovo su stari su snimci, nisu baš vizuelno povezani sa ovim prethodnim, ali suština je ista. Da se vidi pre i posle nečega koliko vibracija, da kažem, je drugačija i kako se energija kreće. Evo, s ove strane leve vidimo osobu pre bioenergetske terapije i osobu tokom bioenergetske terapije. I možete da vidite koliko dominira na telu ta zelena, neka svetlija boja u odnosu na ovu koja je malo tamnija. Energetsko polje abdomena mlade žene, vidimo te simetrične paterne, koliko toliko, a ovdje je u 8. mesecu trudnoće i čak se vidi da je glava deteta gore. Znači, čak do te mere sistem može da uđe u neke elemente, da vidi da nije ni ultrazvuk, nije ni skener, ni ništa, nego ovom tehnologijom vidimo da bi dete trebalo da bude u nekom drugom položaju. Evo, recimo, ovo su energetski meridijani i blokade, ovo je HD rezolucija. Ovo je mlada osoba i ima prilično dobro, da kažem, tu konfiguraciju raspodele, ali ima psorijazu. I recimo, evo, vidite ova tačka ovdje. Onda ovaj pojas ovdje. Su te zagasite boje i tačno ta osoba na tom delu ima manifestaciju, recimo, psorijaze. Energetske blokade, energetski meridijani. Evo, recimo, PIP kamera koja je snimila osobu
tokom razgovora mobilnog telefona i mobilni telefon sa onim nekim zaštitama, da kažem. Sad ja ne znam tehnički da se pozovem na koje je zaštite u pitanju, ali vidimo ovaj deo oko glave i ovaj deo ovde, za razliku ovde, da je manje tih negativnih tonova, manje negativnih boja. Ovo je osoba pre i nakon muzikoterapije. Mozarta je slušala gospođa sat vremena, 45 minuta, i ovo je fotografija pre i fotografija posle muzikoterapije. I vidimo, jel tako, očigledno vidimo i oko nje da su vedrije, svetlije boje, pa čak i na delu gde je telo vidimo da su boje otvorenije. Evo sad, pa da pređemo i na, da kažem, na duhovne osobe, na osobe koji rade na svom mentalnom, psihičkom, duhovnom nivou. Pogledajte tu simetričnost aure, jel, kod monaha iz Tibeta, levo, ili jogi mastera desno. Iako ova nije fotografija dobra, ovo je loš ugao, ja prepoznajem da ovo tehnički nije dobro, ovde je bitno ovaj deo. Ovaj deo nije za analizu sada. Inače, deluje kao da je ono, jel, da ima čovjek problema. Recimo, ovo je jedan od eksperimenata koji je rađen. Gospođa Anja Petrović, taj healing, Tesla neki healing, ona ima osoba pre i kad priđe healer, jel, i pogledajte vi kako to energetski se vidi taj kanal između pacijenta i, to jest, jel, pacijenta i te osobe. Radio sam mnogo fotografija. Uradio sam preko, ne znam, možda 1000 fotografija PIP, pre i posle boravka ljudi u tunelima Ravne u Bosni i Hercegovini, u Visokom. I to je sjajno iskustvo, to je jako lepo. I sad ću podeliti s vama neke od fotografija. Levo je pre, desno je posle boravka u tunelima Ravne. Evo, recimo, kod Janisa vidi se, evo vidite kako je, a pogledajte posle kako je to harmonizovano, fino, zelena boja, okolo i tako dalje. Idemo sad dalje, neću mnogo pričati, nego gledajte. Gledajte sad ovo. Ovo je super primjer, ovo je odličan primjer, neverovatno kako to... Evo isto, ovaj momak isto bio opterećen, Lukaš, ali posle tunela, pogledajte, totalno fine vibracije oko glave. Evo i ova gospođa. Gospođa lepo izbalansirana sa leve fotografije kao i sa desne, ali pogledajte taj energetski odraz, jer svaka boja ima svoj frekventni opseg i boju i... Istraživanja su nastavljena i na Rtnju i onda smo istraživali energetske tačke koje smo pronašli zahvaljujući Goranu i mnogim istraživačima, gde su pobuđena magnetna polja, gde su energetske anomalije, gde je pojačan prostor. I onda smo uradili sa doktorom Ranđelom Petrovićem, pokojnim iz Soko Banje, on je doktor balneoklimatologije, zemlja, voda, vazduh. Znači, to je njegova struka, on je ekspert za to. I onda smo uradili neke kardio snimanja, ali smo i radili i PIP. Evo kako je to izgledalo pre možda 10 godina. Ali na Rtnju je drugačije. Znači, ovde sve bosanske piramide, sve ove primere koje sam vam pokazao, svi su bili, da kažem, bolji posle energetski, ali ovde se na Rtnju vidi da tu u vas nešto proradi, neka jaka energija i tako dalje. Evo, pogledajte isto. Znači, tamnije je, da kažem, tamnije. Zato i postoji ta informacija da otprilike 20 minuta na toj tačci na Rtnju provedete vreme i to vam zamenjuje mesec dana boravka u nekom balneoklimatološkom centru. 20 minuta i tačno to detektujemo. Vidite koliko je prepaljena osoba. Osoba je bukvalno energetski nekako
drugačija, da. Evo još primjera. A imali smo i testnu grupu. Evo recimo doktor koji snima ovo i radio, vidite, on je maltene posle, još mu je bolje, ali on doktor nije išao na to mesto, nije se šetao i tako dalje, nego valjda ono kao, uradili smo to snimanje, već se rasteretio i kao, eto, to je to. Ali bio sam ja tu i moj asistent. Moj asistent, popili smo po 2 piva dok su ovi bili na healingu. Pogledajte, ovaj čovjek energetski okolo spaljen i telo, evo i mene, da ne lažem. Evo, pogledajte. Znači, neverovatno. Znači, tako fine neke stvari mogu da se vide sa tom PIP fotografijom. Sad, znači, malo smo pričali gde se sve ta tehnologija može primjenjivati, ali sad prelazimo na ta terenska istraživanja, nešto što je van laboratorije, na terenu. Evo, recimo, od doktora Semira Osmenagića, fotografije iz Teksasa, uobičajeno polje, kada snimamo, je horizontalno. To je suština. Gde god da uperimo tu kameru, bitno je samo da nema oblaka. Vidite, ovo je gore oblak. Tako da to ne računamo. Ali ovde nema oblaka i vidimo jako lepe te horizontalne pojase. I to je tako uobičajeno i normalno. Evo isto Semirova fotografija, isto horizontalno, međutim, ovde kao nešto, vidite ovu strukturu ovde, kao ono da malo nešto utiče na izobličenje polja, ali, ajde da kažemo, nije ništa specijalno. Evo isto iz Teksasa, Semirova fotografija, PIP, horizontalna ta energetska zračenja. Znači, sad vas uvodim u te anomalije neke koje smo snimili. Evo isto, ovo je gde beše Luksor. Ovo su moje fotografije, most na Adi, pošto sam čuo da kad su pravili most na Adi, da ove užadi koje drže čitav most, da oni nisu kupili čitavo uže, nego su pleli. Kupili su mašinu, pa su pleli na licu mesta uže i napravili, tako mi je kao bilo jeftinije. Ali pritom su mogli i da najverovatnije provuku napojni kabel. Tako da čitava konstrukcija, moguće, sad to ne znam, ovo malo je špekulacija, ali moguće da bude kao velika antena. I vidite da je polje nije baš onako potpuno ravno. Vidimo da je malo da krivuda. A evo, ovo isto fotografija koju sam napravio sa Trokadera, na Eiffelov toranj, vidite, horizontalna ta energetska zračenja. Pa sam obišao te dvorce u Loari, Chateau de Chambord i Chateau de Amboise. Nije baš, jel tako, i dalje je to kao horizontalno neko polje, ali malo je iskrivljeno. Kao da ova geometrija ovih dvoraca malo utiče na izmenu polja. Evo, s leve strane modern hram, Lotusov hram u New Delhiju u Indiji, s desne strane isto Indija, ali star hram, Taj Mahal. I pogledajte kakvo je energetsko polje. Sve slika govori, nema mnogo šta da se kaže. Snimao sam po Beogradu razna mesta, lično ili po zahtevima nekih ljudi. Evo, pogledajte, oko hrama Svetog Save je taj snop energetski žute boje koji govori o tom indikatoru dobre, vitalne i duhovne energije. Međutim, hram Svetog Save sam baš slikao, baš mi je bio inspirativan. I slikao sam u raznim dobima dana, godine, uglovi, sever, istok, zapad, jug, vamo, tamo. I onda sam čak i ovo uvatio, anomaliju. Jer se sećate onih fotografija gde je sve horizontalno? Iznad hrama Svetog Save, iznad kupole, pogledajte kako ovo izgleda. Evo, pogledajte i dalje na drugim fotografijama. Oprostite. Jel imate datumsku odrednicu kada je to? Da. Postoji elaborat. Za svaku fotografiju elaborat postoji. Evo, recimo, ovo je ušće Save u Dunav. Ovo je fantastično mesto. Ovo je sjajno.
jako sam zadovoljan, jer ovo je retkost. Ovakvu fotku PIP napraviti, to je jako teško. Možete da štimate ugao, da gledate, ma kakvi. Znači, pogledajte na platovu spomenika, pobjednika Beogradu, kako to izgleda. I isto, samo ovdje sam preskočio, da, i ova kula, Nebojšina kula, da. To je isto. Znači, kao da ta konstrukcija, taj oblik, kao da taj oblik i to mesto gdje se sve to odigrava kumuliše i menja to ambijentalno polje. Evo, Avala sa leve strane, Mala Krsna sa desne strane, uglavnom opet horizontalna polja, jel? Evo neko istraživanje koje sam radio na Grbencu, to jest u Deliblatskoj peščari. Bili su oblaci, ali generalno opet je prostiranje horizontalno, nema vertikala. Evo recimo Brdo Ostrvica, Rudnik, opet horizontala. Znači radio sam mnoga planine, mesta, sliko i uglavnom je horizontala. U Italiji sam sa Goranom Marjanovićem bio i sa doktorom Semirom Osmanagićem. Ne znam, 5, 6, 7 dana smo bili. Sve što liče na piramidu, sve smo obišli. Sve smo snimili, sve smo izrokali. Goran merio, ja snimao sve horizontala. Evo pogledajte. Znači, Santa Lucia, Montevedelo, pa onda Ghetto Casa Gotardo, pa Pana Monteverna. Ovo su sve te piramide. Međutim, horizontala i horizontala. Evo, recimo neko prirodno piramidalno brdo u Bosni. Evo, čak smo bili u Mariboru, na brdu koji se zove Piramida. I tu smo snimali. Dobri su nalazi, ali nema tih zračenja tako, PIP sistemom koje su vidljive. Ali kada dođemo na Bosansku piramidu Sunca i kada dođemo na Rtanj, mi vidimo potpuno drugačije prostiranje energetskog polja. Dakle, vidimo ovde te vertikalna energetska zračenja. Tako da je to jako zanimljivo. I ovo je neki moj doprinos PIP tehnologiji, PIP fotografiji, gde mi je palo na pamet da uradim kao panoramsko, da uradim. Ova fotografija je nastala od 16 fotografija PIP. I onda sam sve to zalepio i vidi se iznad grada. Iznad grada vidite čak zgrade u visokom i sve je horizontala. Kada dođemo iznad piramide Sunca, Ljubavi, pogledajte kako ovo izgleda. Tako da ne znam, evo, to su stvarno neke lepe stvari. Naravno, evo, Semir Osmanagić nam isto napravio fotografiju na platovu u Gizi. Isto vidimo očigledno kako to izgleda tu. Mnoge sam neke eksperimente radio u visokom. Evo, recimo, ovo je jedan ogledni pogled, što se kaže. Gde su bile tačke, s kojih sam tačaka snimao i šta sam zabeležio. I uglavnom je, vidite, bilo vertikalno energetsko zračenje. Ovo su PIP filteri. Te PIP filtere možemo isto da primenjujemo. Jako lepo ako nas interesuju te neke fine frekvencije, fina istraživanja, fine nijanse. Baš da uđemo u dubinu analize, onda se PIP filteri koriste i ovo je recimo primer kako ja to radim na primjeru bosanskih piramida. I to vidite, nije to sad ja odem pa snimim. Kompletna hronologija, 7., 11., 2015., 2016. Uvek imamo iste i stabilne rezultate. Znači, konstantno je to takvo uređenje. Sad smo malo skočili na Rtanj. Mislim, na početku sam vam se predstavio, rekao sam da imam Centar za istraživanje ekologije Duh Rtnja i da mnogo me to interesuje. I tu smo ovu tehnologiju takođe koristili i vidimo da, za razliku od nekog običnog brda, naspram Bosanske piramide i Rtnja, opet vidimo da su ta energetska zračenja. Čak nalazimo na lokalitete koje su centralizovani. Znači, mali prostor, 15 metara, 20 metara, krug i tu izbija, kao gejzir, energetski gejzir izbija
Gde god da okolo uperimo kameru, sve je normalno, horizontalno, jel? Evo malo slike sa terena, kako to izgleda. Ovo je, da kažem, deo te tehnologije kad na terenu kad smo. Ovo je konkretno sa Bosanskih piramida. Snimci i, jel tako, sad mi smo pričali gde se ova tehnologija može da se iskoristi. Pre nego što krenemo na pitanja i odgovore, evo možda malo se zapitajte za 10-15 sekundi gde još možemo da primenjujemo ovu tehnologiju. Šta vi mislite o tome? U svakom slučaju videli smo pre i posle nečega, jel? Videli smo bukvalno onaj kupus, skuvani, nekuvan kupus, kako izgleda energetski i tako dalje. U vojnoj industriji. U vojnoj industriji? A šta konkretno u vojnoj industriji? Ništa lepo. Pa ništa lepo, ali ne, vidite, vojna industrija, bilo koje polje da ste vi rekli, to generalno može. Inače, nemojte me zvati da proveravam hranu. Ako ste na nekoj specijalnoj večeri, pa ako mislite da vas neko truje hranom, nemojte me zvati, nemam vremena da vam snimim hranu. I to ne samo u pitanju iseljenja, nego u pitanju zloupotrebe. Kontrola koja se sada događa sa ljudima na čitavom svijetu, između ostalog, primjenom slične i tehnologije. Ali ja se da samo nešto dostiga. Kad se sve ovo radi, to je sjajno, ja po pričanjima znam, prvi put vas vidim, oni pijete iz Baštara Vajna. Da, mogu da pričam što hoću, ali nekako da rezoniram s vama sve ovako. Da li ste razmišljali o tome? O čemu ovo? O ovome što se sada radili. Kako su ljudi koji su to odveli pre više hiljada godina, bez tehnologije, znali da su tamo mesta tako? Pa vidite. Ja sam prilike da... Radiestezija, ja mogu odmah na radiesteziju. 1992. godine, od prostorka značaja Vladivostojka, bila je politika organizovala slanje misli između Beograda i Vladivostojka. To smo radili, Rtan isto... To smo radili 2 puta. Značaja sa kojeg sam sedeo u malom restoranu hotela Moskva sa svojim prijateljima, mojim kumom, pokojem, imali gitarove, na sve to niti bez orkestre. Prostorka značaja kada nas je primio na razgovor, znači kada nas je pravo pitao, kad sam sebe, ja došlo tu kao malo da pomem da prevodim sa stavno supravu, ako bude nešto. Kaže, koja je frekvencija crvenih ikonac koje stavljate djeci da treba da pokruži? Ništa drugo, prvo to pitao, samo frekvencija crvenog konca, koje stare majke... To je deo. To je taj neki... Evo, nadovezat ću se na vaš deo. Zapravo, ova tehnologija, dr. Harry Oldfield je sarađivao sa ljudima koji imaju širi vidni spektar nego prosečne osobe. Ajde kažemo svi u ovoj sali da smo mi prosečni, jel? I da vidimo ovo što vidimo. Znate da postoje daltonisti, jel tako? Oni se tu gube u tim prelazima tih tamnih tonova, braunkasto, zelenkastih, nekih znači tu nisu sigurni šta vide. Postoje ljudi, za razliku od nas prosečnih koji imamo 3 fotoreceptora i daltonista koji imaju 2 fotoreceptora, postoje ljudi sa 4 fotoreceptora u očima. Oni vide širi vidni spektar. Moj kum koji mi krstio svo 3 dece je bila ta osoba koja je to mogla da vidi. Znači, gleda vas i vidim i vaše energetsko polje, aure, jeste raspoloženi, balansirani, ili imate natrpanu magiju neku, svašta nešto. Neverovatno, da. I hoću da kažem da je on u saradnji sa njima, te boje koji ti ljudi vide, on je boje prilagodio na softveru, tako da ono što ti ljudi vide i ovo što smo mi sve sad videli, oni isto tako identično vide. I to je jako dobro da je to baš, nije to maneken, digitalni maneken, razumete me? Kao digitalni maneken i sad tu je digitalna neka osoba i kao čakre su vam ovako, onako, nešto. Vi vidite sebe lično i to je energetski prostor. Tako da po meni Kiriljanova fotografija, ali ovo je meni mnogo, mnogo bolje od Kiriljanove fotografije. Svaki čovjek ima taj dar, samo što neko ne zna. Mi u našem gramofoniju posjedujemo sve što su naši davni preci perišli 1000 godina. Samo što ne znamo pari da otvorimo. To je problem. U tom memu fondu kad ga otvorimo, ja sam doživljavao da sam
mogu da komuniciram na 10 km i da tačno povedam što je pitao posao u druge strane. Odmah sam se u pola i oprešao jer sam poslao materijalno se zovem razumeti. A ja ga nešto polako dao kao predlog. Ovo je zelena stvar koja se pojavljaju u našim spektrima. Znate koga pripada ta zelena boja? Od Šolnača, genostavno se. Da, aha, ovako, ajde, recite vi. U manastiru Sokočan, otac Maksim, vodeći u ja sam se napraviti važno, Čečića spašao u Valjevu stana, vidio sam majku Božiju sa zelenim ja kažem, šta ću to je zeleni prošta uzemno sa boja, ne. Kaže, zelena boja je par majke Božije. Svi ovi koji su ovde, sa spektrima, da li su horizontalni, da li vertikalni, oni su ovdje Božije. I on kaže da Božije i neću više da reći manju ovdje, a ja sam samo... Na kraju smo, ja imam više slajd 2 i... Običite Hrvata, donji i ali sam položio ovo isto. gornji donji stav. Ovdje se govori na gornji stav, znači dve ogromne kugle. Znam, bio sam tamo. Jeste energetski neko? Ne, ali sam bio tu. A u drugo. Imate ovdje u Beogradu, Višnjička banja. Prostor Višnjičke banje, gdje postoji jedan takozvani mehanizam za promjenu sveta koji se nalazi od Pečenju i Kobeljani čuva velika zmija. Ja sam bio tamo. Ja sam isto čuo te informacije. Znači, to je mehanizam. Da su službe državne bezbednosti ulazile i da su po nekoliko, ali to sam prekjuče, bukvalno pre nekoliko dana sam o tome razmišljao, što vi govorite. Otičite tamo. Evo, vodim vas, imam lokaciju na Višnjici, to je epski izgled. Bukvalno, tamo je onaj trudbenik radio i oni su sve to, samo su ovako ostavili taj deo su ostavili i to je bukvalno kao neki hram. Kuća, čija kuća tog naroda je najbliže do lokacije na Višnjičkoj banji, Italijana. A priča stoji kad su Rimljani dolazili, to je taj aparat i tu nas stavljaju. Ajde da završimo samo, sve u redu, super, ja sam jako, samo oficijalno završimo, meni je tako lakše. Uglavnom, gde možemo da primenjujemo PFP fotografiju? Evo, recimo ovde primjeri, ženski vikend u Ramondi, rtanj, žene, samo uživanje za njih i sve sam ih slikao, njih 150 i to su fantastične, recimo, fotografije. Pa možemo da snimamo zaposlene u korporaciji, ako neko ima veliku korporaciju, možemo tu da snimamo. Tačno se vidi za HR neki podaci i tako dalje. Međutim, može da se radi, jel tako, pre i posle nečega, a može i smrti, i to će se nadovezati sad vezano za umiranje, za, da kažem, osoba koja premine, i Oldfieldova istraživanja. A to je da dr. Oldfield je sa tom londonskom nekom bolnicom uglavnom uradio, pratio je snimao je, svaki dan je snimao mrtve osobe i snimao je njihovo energetsko polje. I utvrdio je da kako dani prolaze, sve je manje energetskog polja oko osobe, oko tela, ali nakon 40 dana nema ništa. Čak smo pre jedno 10 godina Oldfieldu poslali pismo da mu kažemo u pravoslavlju šta mi znamo oko tih 40 dana i tako. Tako da je on to primio i to je jako zanimljivo. Pa je čak urađena analiza, da kažem, biografije te osobe, kakva je bila. Oni koji su duhovni, kreativni, kod njih za nekoliko dana ta energija iščezne oko tela. A ovi koji su materijalne, kompanije, firme, korporacija, frka, vamo tamo, to do 40 dana ovako, ne mogu da ali 40 dana, čao. A pri kremaciji da li ste imali od ispaljivanja? To nemamo. Zanimljivo je, ali nemamo. I onda, šta da kažemo, ovo je smrt, jel tako, ovo je smrt, pa ja da sad završim na nešto lepo, na rađanje, jel tako? Potencijalno na rađanje. I evo, a pitao sam vas, gde sve možemo da ovu tehnologiju primenimo, a ovo je recimo osoba pre i nakon vođenja ljubavi. Gde se vidi potpuno pre kako su crveni tonovi, nakon
koliko su zeleni tonovi. Pogledajte glavu. Pritom pogledajte čak i stomak. Pogledajte čak stomak kako je ovdje nabijena energija. Pogledajte relax, kako se to sve reguliše. Tako da, eto, ja bi sa ovim slajdom u smislu vodimo ljubav, a ne rat, završio ovo predavanje i samo kratko bih rekao, eto da vezano da ova laboratorija za polikontrastnu interferentnu fotografiju je napravila saradnju sa studijom Zlatno doba. Vi ste čuli za kanal Zlatno doba na YouTube-u, a ovo je proširena sada, da kažem, potpuno druga i šira dimenzija, gdje sam ja izvršni direktor i specijalista za PIP fotografiju u okviru tog studija Zlatno doba. Tako da znate, u budućnosti će mnogo jako kvalitetnih isto biti predavanja snimanja. Deo ovih letaka koji ste dobili je recimo deo šta ćemo mi da radimo tamo, tako da možete da vidite okvirno kakav je taj format. Uglavnom, te VIP, da kažemo, do 30 osoba možemo tu da primimo u studio. I eto, pozivam vas na ovu sljedeću aktivnost za koju imate svi podeljene materijale. Uglavnom, eto, kome trebaju neki podaci može da fotografiše snimak, ali suštinski to je to. Tako da, gospodo, hvala vam mnogo na vašem vremenu. Nadam se da nekako sam vas inspirisao, jel? Vidjeli ste razne primjere, pre i posle, nakon, ovako, onako. Nadam se da sam vas pobudio, da možete i da date neke predloge i ideje, a u svakom slučaju, vezano za budućnost laboratorije i cele ove organizacije s tobom, Gorane, i sa Velimirom i ostalim saradnicima, eto, koliko god budem mogao ću da doprinesem da pored elektroencefalograma, pored vage, pored nekih dodatnih observacija, imamo i ovu dimenziju i dodatno damo neki doprinos naučno, obrazovni i tako dalje. Eto. Ja mislim da gospodin Nađfej zaslužuje jedan veliki aplauz. Jer ono što vam je on prikazao zaista teško da igde možete vidjeti osim na njegovim predavanjima, bar kad je reč ovdje u Srbiji, u Bosni, eto možda kod gospodina Osmanagića, ali je ovo nešto što zaista proširuje naše vidike i omogućuje nam da vidimo ono što inače isteknemo neke uvide u jednu oblast koja izmiče zvaničnoj nauci. Jedna od srodnih tehnika i tehnologija ovoj je tehnologija GDV kamere doktora Korotkova, koji također snima tako te neke fenomene. Međutim, svaka od njih ima neke svoje prednosti i nedostatke. Ja mislim da imamo dovoljno vremena za pitanja i odgovore. Šta vas zanima? Pa evo, molim vas, iskoristite priliku. Inače, pre nego što krenete vi sa pitanjima, ja bih zamolio gospodina Nađfeja da se malo prisjeti boravka u Damanhuru i jednog događaja u najdubljem onom hramu vode. Šta se tamo desilo? Nešto se spominje, neki plavi ekran, ko je dunuo u sveću, kome, šta se tamo desilo. Hoću da kažem da su naša iskustva zaista bogata. Svašta smo doživjeli. Ja sam ništa, ti si nadreljio, brate. Koje kuda, ali bilo je svega i svačega, jer ta naša apsolutna stvarnica je zaista mnogo bogatija od one koju možemo spoznati putem naših čula i koja je opisana sa aspekta zvanične nauke. Tako da, molim vas, slobodno postavljate Saši pitanja. Njegovo iskustvo je ogromno. Vidjeli ste gde je sve bio, šta je sve snimao, tako da, eto, nešto ćemo naučiti. Ja sad mogu, ako hoćete, znači ja sad mogu ekstra da upalim neke prezentacije specijalizovane. Ovo je bio samo prelaz. Znači, sad možemo mi u detalje da uđemo. I ispričajte njima za Damanhur da vide da te energije, mislim... Pa evo, s obzirom da je Goran tako uveo, to jeste, bilo je stvarno neobično. Imali smo veliku čast da provedemo proslavu 40 godina postojanja Damanhura i bili smo tamo na zimskom solsticiju. Ti, Semir Osmanagić, ja, i to smo ispratili i to je bilo fantastično. Znači,
Pa ne, mislim, ne znam šta da kažem. Uglavnom, to je ta, znači, Damanhur, to je ta iznad Milana, severno, malo od Milana, jedna ekokomuna, samodrživa ekokomuna, koji jako vode računa i o duhovnom, i o zdravstvenom, i o mentalnom načinu života. I oni su tu napravili kompletnu organizaciju, ishrana, sve. Imaju od 600 do 2500 ljudi, varira to od godine do godinu, ali to je ta komuna. I oni su, po njima je zakon u Italiji napravljen koliko može ispod zemlje da neko iskopa površine. Po njima je napravljen taj zakon, jer su oni napravili 7 hramova pod zemlje u jednom brdu. Svaki hram ima svoj element, ovo, ono, da. I stvarno taj jedan hram je bio lud. Ja sam već bio umoran, Goran, ja ne znam, on... Italijani, Semir, sa Semirom nema zezanja. S Semirom je full akcija, da. I tu je bilo, da, i pred kraj u tom hramu bila jedna sveća i ta sveća, kako malo ima protoka vazduha, ona malo pomera, ide levo-desno, a meni to pravi ludilo u toj snimci. Iza posude sa vodom, jer je to bio hram vode u jednoj niši. Ja zamolim, jel možemo mi da samo kao pomerimo na minut, tu vi pomerite ako može. I oni kažu može, pomerit ćemo tu sveću. Oni pomere tu sveću i sad je da uradim snimak, međutim, pljas, nema. Od tad plavi ekran i ništa nismo mogli da posle toga. To je bila zadnja fotografija PIP-a. Hoću da kažem da se tako neke čudne stvari dešavaju. Prisustvovali smo svečanosti koja je fantastična, gde je oko 600 ljudi bilo prisutno na ceremoniji, gde su 3 dana pre početka ceremonije odlagali drvo, izlagali ga suncu, pa izlagali ga mesecu, pa su to palili, pa taj krug gde je sve to se izdešavalo i bio organizovan, pa su svi koji su ušli, imali su grančicu za uvetom, pa su stavili u vatru pa zapalili. Mislim, veličanstveno, to je sve simbolika neka duboka, ali recimo to je samo jedan deo tih stvari. U Italiji smo bili na Montevećija, piramidama, na raznim lokacijama smo bili, da. Tako da su to jako lepe stvari i kroz njih vidimo te neke, anomalije, neprirodne pojave, čudno nešto i tako dalje. Poenta je da je tih 600 monaha tamo su izvodili neku ceremoniju, svoje ritualne radnje. Gospodin Nacvi je cijelo vreme snimao šta se dešava i prema njima, a i prema nebu gore. Tako da je na kraju te priče struktura tog ambijentalnog polja iznad te oblasti gdje se to sve odvijalo, te ceremonije, totalno izmenjena. Potpuno, pri čemu ništa nije čovjek dirao, menjao, nikakve filtere, ni bilo šta. Ništa, to je što je. Velika razlika je nastala u energiji. Tako da ta vizualizacija tih energetskih polja nam pokazuje da zaista postoji ta fenomenologija nama nevidljiva i nedostupna, a evo, zahvaljujući ovoj tehnici, ipak možemo malo da zavirimo i taj deo. Pa evo, molim vas sad pitanja, iskoristite. Ja se izvinjavam, vi ste drugi... Htjela sam nešto da vas pitam, ako je moguće. Ovo okupljanje koje ste najavili 6. novembra, vi ćete biti domaćin kako se zabila. Pretpostavljam, kao što ste nam pokazali pobednika i fenomenalne frekvencije i Javalu i šta znam, da će najviše biti ljudi koji žive u Beogradu. Da li postoji, mislim, ne da znači, ali problem postoji. Postoji li mogućnost da za tih 20 dana na prostoru Beograda napravite neke fotografije i povoljnih mesta, dobrih mesta, poput recimo u Višnjici ili možda još neko vam da neki predlog, pa tada kad bude ljudi se okupili da date neki predlog, odnosno kažete neke lokacije, ima dosta ljudi koji meditiraju, koji su bolesni, koji hoće neko lepo okupljanje, rođendan na otvoreno, da se napravi, ali na teritoriji grada Beograda. Znam da će biti rašireno i na Egipat i na Italiju, a ne bi bilo loše da obskrbimo. Pitam je moguće da se urade tako. Nema granica. Nema granica.
I samo nešto vezano za onu kremaciju, imala sam milion stvari u Da, glavi. ajde recite. Da. Recimo, Indija je mesto gde ljudi preferiraju spaljivanje posle smrti. Da. Onda postoji ta neka informacija da se kremacijom ljudi lakše oslobađaju tih nekih zemaljskih stvari, da lakše se njihove duše otpuštaju. Pazi, to su sad različite teme. Ali neki ljudi koji su se možda odlučili da se kremiraju posle vašeg predavanja, više neće želeti to. A znam da Marijanović ima to neko merenje duše. Bilo bi lepo da malo razradite te neke teme u mreži sa drugim ljudima koji drugačije... Eto, to situacija. Očekujte u narednom periodu u okviru laboratorije koja je pokrenuta, pričali smo o elektroencefalogramu, pričali smo o vagi, pričali smo o tim parametrima plus PAP kamera. Ja mislim da je to stvarno jedan dobar model da se iz svih uglova nešto sagleda. Možda ima i samo još kratko. Negde sam slušala na nekim predavanjima, zaboravila sam od koga već. Jutarnje sunce je dobro jer ima crvenu frekvenciju. Posle podnevna i večernje ima ljubičastu frekvenciju. Navodno je crvena frekvencija, zbog svog verovatno i raspona, možda bolja, a ona večernja i nije tako dobra. I preporuka da se ljudi izlažu sunčevoj svetlosti. Pre podne, a posle podne da se sklanjaju. Čisto, eto, možda nešto u... Mi smo primetili, prateći recimo rad rtnja, on se otprilike do 10 ujutru, da kažem, upali. Dobro. Do 10 je iza njega horizontalne linije. I onda oko 10, kad primi tu toplotnu energiju od sunca, kad se zagreje piramida, onda u nekom trenutku već oko 11-12 ove vertikala. Tako da već mi imamo neko iskustvo. A u poslepodnevnim satima je se to podno vraća? I varira. Prati sunce, taj snop. Prati sunce, kretanje sunca. Znači, postoji interakcija. Ja se izvinjavam. Ja se izvinjavam pre vas Saša, i on, pa ste vi. Ja se izvinjavam. Mogu samo, gospođi, a zbog ostale publike. Dakle, uvidi drevnih naroda i moderna istraživanja nam govore o tome da naše fizičko telo i naš astralni dvojnik su identični, apsolutno. Nakon smrti, astralni dvojnik nastavlja da živi kao da se ništa nije desilo. I on nema nikakvu fizičku vezu sa ovim svetom. Prema tome, čovjek koji umre i njegovo telo biva sahranjeno na neki način po nekom ritualu, kako koja konfesija, ili je spaljivan, to nema nikakve veze sa astralnim dvojnikom. Astralni dvojnik je naša kopija koja zadržava sve svoje funkcije koje je imalo i pre smrti, fizičkog tela. Dakle, to što je neko spaljen nema nikakve veze sa astralnim dvojnikom koji zadržava i sve svoje funkcije i svoje telo. Ovim se dokazuje da postoji neka biosfera oko... A to je samo energetska forma. Nema veze sa... Ona opstaje i dalje i kad spalite vaše telo ili ste ga sahranili, apsolutno to nema veze. Pitam se da li se to predavalo. Snimak dokaza, to vam je čuveni list koji je sniman kada mu je odsečen jedan deo. Vi možete da vidite na GDV kameri kompletan list, bez onoga dela. To je takozvani fantomski list. Drugo, imate ljude koji su ostali bez ruku, bez nogu, pa njegova energetska slika je ista. Dakle, samo malo da dopunimo priču. To što će neko posle smrti biti kremiran nema nikakve veze na život dalji u toj njegovoj više energetskoj formi, astralnom i tako dalje. Polje, da li ono i dalje postoji? I dalje da postoji. Se kremira nešto? Da. Hvala. Sad izvinjavam se. Ne, sve u redu, ne pokušao sam da nađem nešto, baš ti si me inspirisao. Uglavnom ima fotografija, ne znam, sad nešto ne mogu da je nađem, uglavnom ima fotografija, osoba nema ruku. Nema ruku, ali se vidi energetsko polje se vidi oko osobe. Ne znam gde. Uglavnom, tu je negde na prezentaciji. Uglavnom, to je isto zanimljivo. Jako, znači osoba nema ruku, ali potpuna energetska struktura je tu, prisutna, samo nema materije. Ajmo još, koje pitanje? Vi. Ne rekli ste da kad uđu u tunel taj, da su bili oko 20 minuta izloženi... Od 45 minuta do 60 minuta.
to je mereno, znači, sa svakim pojedinačno samo. I pre nego što će ući su merene njihove te aure. Snimak pre i posle. Da. Znači, to je izvršeno, kako je rekao, Napravio sam preko 1000 fotografija ljudi pre i posle u nekoliko godina, u različitim dobama godine. Osobe su sa različitih kontinenata, uzrasta i pola. Od svih tih 1000 grubo fotografija, oko 90, pričam na pamet, oko 90% imaju značajno bolje rezultat nakon boravka. Recimo, nekoliko procenata kao da ništa, ista je fotografija i samo 1-2% je kao da je gore, kao da im je gore bilo nakon boravka u tunelima. Tako da to smo radili, to elaborate razne imam, to je sve javno dostupno. Ja se izvinjavam, gospodin. Moje pitanje, da li ste upoznati sa radovima našeg fizičara Ace Tomića? Ne. On je razvijao sličnu kameru, odnosno na sličnim principima razvijao svoje radove, s tim što je sa običnom digitalnom kamerom uspeo da nepogrešivo utvrdi da li je oboleo od karcinoma ili ne. On je konstrukcijski fizičar i zanimljivi su njegovi radovi. Radio na Mašinskom fakultetu. A na osnovu čega on to može? Šta je metodologija? Razvijao je svoj softver. Da. Ali šta je metodologija? Ovde kod polikontrastne interferentne fotografije, šta je suština? Imamo objekat snimanja, recimo, evo, mene treba da snimate, bitno je da je iza mene bela pozadina, ispred mene kamera i svetlo sa spektrom, čitavim spektrom tonova. I onda fotoni koji idu iz te lampe, koji dolaze ka meni, oni udare u moje bioenergetsko polje i oni malo skrenu, odbiju se malo i to sve taj softver prati. Inače, bela pozadina zbog te polikontrastnosti je bitna jer ovaj softver vidi 256 tonova bele boje. A mi vidimo otprilike od 20 do 30 tonova bele boje. To je ono što kaže do sive neki tonovi. Tako da ovaj softver to radi jako dobro. Samo ga treba dobro izanalizirati i dobro upotrebiti. Koliko mi je bilo poznato, i on je zahtevao da bi dobio kvalitetni rezultat belu pozadinu. Inače, snimao sa običnim digitalnim aparatom. Da, sa verovatno čip. Sad je tu tehnologija, čip tehnologija koja je, ali to je to. Ko je sljedeći? Ja sam htjela da pitam kako je moguća saradnja Saša sa tobom. Ja se bavim nekom informacijom medicinom i kad primetim neke fenomene, volila bih da ih zabeležim na papiru, da ih zabeležim u planu. Dođite 6. konsultaciju uradimo i napravimo plan, strategiju, šta ćemo da radimo i to je to. Znači nije nemoguće. Ne, apsolutno je moguće. Apsolutno je moguće, da. Ne, bukvalno, ili telefon, imate na letku, pozovite me pa ćemo se dogovoriti. Sam htio da vam predložim da mogućnost da odete na ova mesta gdje su nabijena energija, gdje su crkve stare, nabijena Picovka, ali negdje u Beogradu imate masa tih mesta, ova crkva Uspenja Svetog Bogorodice isto, znači kalendar, jer po nekim istraživanjima Tugišu Zdanovića, koji je za njega poznat bio da je jedan je radio, on je bio na nekim tim svetim mestima gdje je on ustanovio da postoji svetlića tela, da kažem, mudraca, sveca koji su došli do njega prosvjetljenja i tu su se skupili. Znači, David ima skoro oko 1000, Džajpuru u Indiji ima, u Meksiku ove piramide gdje su u Egiptu također, znači postoje svetlića tela tih prosvjetnih koji su tu informaciono skupljeni i daju nevjerovatna, da kažem, zračenja. Ljudi to osjećaju, koji su senzitivni, osjećaju to neko smirenje i neke informacije dobijaju preko svojih, da kažem, aure, čula i tako dalje. Tako da bi vam predložio u Beogradu imate masu tih mjesta gdje možete otići i to u Kalemegdan, čak i Slavija. Ja, moj prijatelj, je zamolio, ne znam koga... Evo, dovoljno ste rekli. Evo, samo ću se, bukvalno nadovezat ću se na vas. Bukvalno ista je priča.
čitavu prospekciju, hvala vam, čitavu prospekciju od platoa Hrama Svetog Save ka Slaviji i ka Kalemegdanu, sve sam islikao. I to ne da sam ja hteo. Čovek me zvao, on ima neku svoju priču, neku svoju ideju, bukvalno me angažovao, platio me je i otišao sam i to sam snimao danima. I ne mogu da vam objasnim, zaista, Hram Svetog Save, hram, crkva Svetog Marka, onda Mitićeva rupa. Mitićeva rupa je jako zanimljiva, rekli ste Slavija. Mitićevu rupu smo slikali i neverovatno je. Neverovatno je, postoji jedan busen ovako 3-4 metra i to je ovako jedan kao gejzir energetski iz Mitićeve rupe koji ide gore. I verovatno te sile, to nešto suptilno što mi ne možemo da provalimo, verovatno i rezultira da tu, koliko god da su hteli da naprave i ovo iz zgrade. Izvinjavam se. Htjela sam pitati, da li je razlika na principu ili tehnološkom naprednju industrijale, kolokovljene kamere i to? Izvinite, ponovite, molim vas. Da li ima razlike u principu osnovnom između snimka Ilijana, Da, potpuno je drugačije. Potpuno je drugačije. Tamo vi vidite isijavanja, ta plazmoidna isijavanja iz tela i to je sve što vi vidite. A ovdje vi vidite realno, ovdje kao imate dva kanala. Imate realni kanal, slikam objekat snimanja vas i imam energetski nivo, layer, koji direktno vidim. Obično su manekeni, digitalni manekeni prikazani, pa vam on samo statistički pokazuje neke podatke, je li vam izbalansirana čakra, nije ovako, onako, ali to je sve nacrtano. Ovdje vi stvarno vidite. Da, sad prisustvovao 80-ih Ilijanova snimanja, da imao glavno snimanje, pa neko godinu da to samo... Ne, to je preteča. To je preteča toga. To je pionir snimanja. Tehnologiju koriste kamere za snimanje toga? Koju tehnologiju koriste kamere? PAP tehnologija doktora Harry Oldfielda. On je sredinom 80-ih godina krenuo to da radi. On je biolog bio i imao je probleme tokom observacije kroz mikroskopsko posmatranje. Kad je dodavao te kontraste, video je da kontrast utiče na objekat snimanja, da je loš, da nije realan rezultat. I onda je on tu imao kidač i počeo je da razmišlja na ovu sintezu oko snimanja tih energetskih vibracija naših zračenja i tako. Znači, ima više objektiva, ima više objektiva ta kamera. Zavisi. Primenjujem različitu, pokazao sam slajd gdje se vidi HD i standardna tehnologija. Recimo na mom primjeru gdje se na HD-u vidi mnogo detaljnija slika energetskog polja za razliku od u standardnoj rezoluciji. Međutim, nekada mi na terenskim snimanjima više znači lošija rezolucija, jer mi nekako istanča ta polja, bitna polja, i vidim ih. Ne treba mi fino, bitno mi je grubo da ja vidim i onda nekada koristim različite kamere. Od HD do bukvalno integrisane kamere u laptopu ili internet kamere. Mogu da snime čeliskom nivou, ali da li mogu na čeliskom nivou? Da. Pa mislim, mikroskop, šta mikroskop može da, koliko mikroskop može da uđe. To vam je za Petro Benzilu za jaje, koje uzima informaciju iz kromosoma, da se imamo zvučnik i širao. Može sve, pre i posle. Evo imate firmu za proizvodnju neke kreme. Uradimo pre i posle, snimanje, točno se vidi energetsko polje, pre i posle. Pre i posle ovo, pre i posle ono. Ja vam se zahvaljujem da, čisto samo da završimo zvanično, ja vam se zahvaljujem. Evo, gospodin je... Samo kratko dva pitanja. Jedno pitanje vezano, pošto govorili ste i da ste bili tamo, znam se ste bili tamo,
kako se zove, energetski izvor gdje ljudi sede kao neke kamenje oko ljudi sede, imali to ne? Bio je slajd. Bio je slajd u tom. A drugo pitanje, onako koje pitanje mene, to se pretpostavljamo izgleda, kad neko laže, kako je polje onda? To je zanimljivo, to nisam mnogo radio. To nisam mnogo radio, ali može, to sve može da se... Recimo, profesor dr. Ljubor Istovski je mene snimao kad smo gostovali na radioteleviziji Novi Sad u emisiji Svemir kod Nine Martinović. I onda smo uradili kao neku pred neki snimak. Da oni to malo puste u emisiji, vamo tamo. I profesor tu sedi snima i Nina prilazi, ja ovde i oni nas snima. I profesor odmah kaže, kao, znači, odmah, znači, naravno Nina je lepa žena i to, ali, znači, odmah su te vertikalne energije između nas, recimo, bile. Inače je sferično, pa svako ima svoju neku sferu, a ovdje je bilo povezano. Tako da može svašta da se uradi. A vidjeli ste ovo i pre i posle vođenja ljubavi, to.